أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. ينام دو قرفقنا أما دون ندل مساتوغي مسامبيني دانتي على وقفة أمبو مسابين دي لهنا نكشي أقو جاي سيكون كنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقصد وسنواني ما سنكتو على ربنا في النكنيا ذاتي على هنا بلا على يا فابما inshallah fole ko fe ambe dakurunya teliya wala sa fami alka sika soro amena min disisa amena di suratul fatiha ka amena di kunjumen kama kun dama bi soro baren kono o kun folo o de mami rebe nyana maya kono ni bi barake tinnoyi mamin bi barake yani ka barake o kaksa barakele o kore yani ka barake e kumi don misali nana do bara la dro ko rebe jro kore mamin bi nashiko wala mai bi jiro ko wala maturabu mai iti boni fuinye ibaki tinno ya ala o ala kasri ibaki tinno ya ala o korata ka fuko bare mai o me kuma dola kundo bi kosmaya o amara ke kungo kun mi ko suma ka sako bo kokono o yekele nafa fulana o de mami yera kuma dola ere bi bara dola bare ika bara do ika bara tewa e bi feki yera ka bara don ka soro mama fi flel kono yera kan nashin ko shukile yera dale ko falabna min jiri la sugola o de hakikai o kuma dola fendo before sebene kala obi fili o fen nunu sigimbe jatemin ka ni do ya je wala man ni do fara la ke ba mira ba ka choko mi atiketi o kuma dola era ba mira ka foki ka sebene sira hakemi ma ata bode kuma dola sebene yere makini be bala o de kuma bare fa ka suru yere bisra alanye aka cha alfe bisaka bare nun kakanye o sira tilmanna mamin bi duwo ke wala mai bi ala wele ke wala mai bi mori bare ke bi jire ko bi turabu ko iti boni foyinye e bi fe bita ko fi mara nya ko ke kan no yi ka bara bela no yi duwo jabi amino dedi wala makuma dala ere bi bara do kono bare inti ka bare fiyo ere bi fe ka nyara kan ga bara shido munde ne ka bare mun kai nema ere dale ko yi ba fo ambi tele fle chugomi wala mai ika telefon bi buli ba video la je chogo mi bi fe ki ka koyi tin shukele o de bi manyine mami mi se sebenna mami mi sira alanya nako ni ko aka min sebe hakemina ba se bo hakela parce que yoro onye kala nen kara mo goyo onye sebena kala tiguye on woni anya asugube to kuma dola dade ka kusa kuma yi o wala mani ere kala nedo atigi ko kaya saba dafara ira ka konti ka dangane soro ka fo a dafara fentaje femma yala ka fentaje wala ma iyadi mamma ka fuka ka saba ni yoro kaja a sebene ko fa fuka ka a filme ka chime yere nyakayi ode basmala ka fa ka suratul fatiha besbeshin binane anikili parce que ni fatiha fana faradro do ba ni ko bismillahir rahmanir rahim do ka bana fatiha de kora alhamdulillahi rabbil alamin fuka tasabu wala dhalina ode fatiha ka sabe shin binane anikilin nashila imana ke nya dugo kolo yoro min kon kanune do no kai ni binan nashin ko do min shufolo ikan nashin ka filen kura kono min madirika barake o ni file masoro yoro era position kama ibe alnaksi tasanyi me file ode kanune do anya soro ni ode otman nashin ebe kogo fi ala in video do kama chama nyingal ke fi do be kunta bulu kuma saka do sokoro do nyafo chamai ngo kogo fi inde do mishu bi min do ba ke mishu ko bula ebe kogo fi nyin al ni hake do bo do ni walo iba ke fatiha she binan kilen kono filen kura kono amba fo kono do mako nanale ni bite folo anga burshi kono iba soro ni bogoso iba soro bulongon no iba soro pelede jiride iba soro nanale bi shori ala ya famu meniye marabogo nyinga abisoro yorobe fen soro ngomate o nana le ka nyaga ibo doni purtal ni hakedo ibo ke neshina otme bi jija shumini wala ma iner o min fana kanune do neshin kulla katama beka ode ibi neshin ko watimi aka soro baramini foiti ni kabakolo che
parce que mai fe soro cogo mi ba foti iyere fe ke cogo mi ka mi yala ka ke mugo yen na fami yala bi ko foti o meni ma mi ne ke bi ko ka soro fendo bi ni sanfela che foiti ni sanfela che ti soro o otma o ni daruran nana o ikan ka fe ke me monye ti fi ka ke sokono otma kirima wajibi nte min kanu ne do ka ko ka soro foiti ni ka bakolo che ko kelem pew ni ya kwa do shidoro ikura ka tladoro idaka sunugo o ere bi mina ni ka bara du ka barate ibinayi o ere bi duwo min ke nati jabi duwo kan ka jabi ni sarami ana kan ka jabi ni kote o kote ala bi kibar yawla amba fa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu